Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн сиздерге Рио Муна базарынан машиналарды тартып көрсөтөбүз. Бүгүн число 4-декабрь, апта күнүнө жекшемби. Биз азыр Рио Муна базары, бул Бишкек шаарынын батыш тарабындагы унаа базар. Ушуну мына 5-сектор аралаш, ортоба унаалардын баалары менен тааныштырабыз. Мына биринчидеги мына гольф менен тааныштырайлычы. Так. Baası $5100 deydi. Baası $5100 avtomat deydi. 2 benzin 97 жылы ekan. Telefon nomerleri ayağı 0404 ekan. 0555 29 0404. Көрүнүш аябай жакшы. Мондай липучка дөңгөлөктөрдө мынакей. İçlerinde bir sıra көрсөтүп коюн. Автомат коробка. Сиздердики машина? Базар канча беришти ба? Kança berişti? 4,5 vermediniz be? 4,5'a vermeptir. Состояниясы жакшы экен. Сону. Так, кийинки мына Luparik көрсөтөлчү, Elegance класс экен. Luparik жылдары бул 2000ге чейин болот булар. Так, 96-жыл экен. 3.2 автомат $9800 дейт мынакей. $9800. Эгер издеп жүргөндөр болсо чалып көрүңүздөр. Комплектацияларда жакшы окшойт, омовательдери бар экен. Так, кийинки гольфту көрсөтөбүз. Туугандар, мына бул гольф 3-тү көрсөтөлчү. Азыр телефон номерлеринин маалымат баракчаларын жакыныраак алып көрсөтөлүм. Мына гольф дейт. Оригинальный пробег 92-жылкы механика, эки объем, 5.6 дейт. Дизель дейт. Простой движок. 350 000 сом. Телефон номерлерин көрүп турасыздар, а? Мынакей. Алыстан көрүп аткан туугандар, лайктан басыңыздарчы. KG Кабар канал дайым чыгып турсун деп жакшы бата тилегиңиздерди дагы жазып коюңуздар. Буюрса жакшы эмелерден тартып чыгарып турабыз буюрса. Кийинки машина Mazda. Мындай универсал Mazda экен. Так, 360 000 сом дейт. 2000-жылкы эки объем дейт. В отличном состоянии механика коробкада. Мен ачык болсо ачып көрсөтөйүн. Жабык экен, а? 2000-да серый цветте. Эсине чалып атасызбы? Билиңчи канчага берет экен? Задний камералар дагы бар экен мынакей. KG Кабар, Тез Кабар каналдары. Сураңчы канчага дейт? Мына акем азыр сурап атат, билип атат. Токо тер жерин айт деңчи. Мына Mazdaдан өз көп сурайт да, мына ушундай Mazdanычы. Бул жакшы машина иши. Жакшы машина да? Жеңил, желпи. Вариантта көрүшүлөр жумшак болот. Жумшак. Албай атабы хажайын? Макул, биз улантып берели. Мына жерде дагы бир Kia машинасы турат. Бул кандай машина экен азыр? Kia Morningби же башкача аталабы көрөлчү. Так, Picanto дейт мынакей. Маалымат баракчалары, телефон номерлери 400 000 сом экен. Түсү дагы мындай оранжевый түстө. Малолитражка кичинекей. Мынакей. 03 регионго оформление болгон экен. Дөңгөлөктөр уже зимний, жок, все сезонго окшойт булар. Көрөлчү. Жок, зимний уже коюлуп тур, все сезонго зимнийлери. Ассаламу алейкум. Кандайсыз аке? Жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Канча кылды базар? Бере элекпи? Жок. Эртеден бери турасызбы? Ооба. Суспу бүгүн базар? Суску, Канчага бересиз? Сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөбүз, Чалып көрүшсүн, Болду. Биз Тез Кабар, KG Кабар каналда. Макул, мейлиңиз. Туугандар, мына жерде азыр бир Devo Lacetti чыгып тур. Мындай аралаш кылып тартып көрсөтөбүз. Көңүл буруп көрүп туруңуздар. Мынакей. Devo Lacetti дейт. 2003 автомат 1.6 380 000 сом сурап тур. Телефон номерлери апапакай түстө. Мындай. Айлантырып да көрсөтүп коюн. Жакшы машина. Корейский вариант экен мына бул. Devo. Өзбекстанскийси уже Chevrolet болуп калат. Азыр хажайынды бир сурайлычы. Канча берди базар? Салам алейкум. Аке кандайсыз? Иштер жакшыбы? Канча беришти базар? Бөллекпи? Эч кызыккандар болбодубу? Же бериштиби? Канча беришти максимум? 350 бербедиңиз бирок, Жакшы, содаңыз берсин мен. Так, мына жерде бир
BMW тұрады ғой, BMW. Так, BMW X7 Boomer. Так, 5-4 объем дейді. О, $5,900 тұрады. Телефон номерлері 72-22-22-0500 менен екен. Вообще, дөңгелектер уже страшный ғой машина. Арт жақтарына бір сері көрсетіп қоялы, мынакей. Сұрайлыш, арт жаққа береткен. Салам алейкум. Газ бар ба екен, жоқ па? Газ жоқ па? Комплектациясы қандай бұны қой? Кнопкалар көп қой, мұна емелер бар ба? Памяттер бар бұл, не? Мұна жақта электрорегулировка сиденье бар екен. Там нелер бар? Бар. Американец пе бұл? Японец екен, а? Қаншаға бересіз? 5500. 5-4 болса елестет отам, трассада кетіп отқан. Тартау. Тартады, жақшылы. Bir ot aldırыңызшы, үйінді қайлшы. От алдырыңызшы. Бисмилlah. Мен қызығамын да оның V12 екен қараңызда. Отырып қалып па? Мақұл. Қаншаға бересіз негізі? Не жасай тұрған жерлері бар? Аудиосистема, насос кур. Насос кур, а? Екі минусы бар екен, шоны оңдатып алады екенсіздер. Так. Мына жерде Nissan Primera'ны көрсетелі. Так, 2002 жылғы 5.3 дейді бағасыны. Телефон номерлері 2 объем, автомат, универсальный екен. Машина іздеп жүресіздер, жестер кеу бұл? Сіздікі бе? Так, арт тарауынан да көрініштері. Так, ұлан төрейлі, жүріңіздер. Ава. Так, Audi'нан Көрөлч Quadro 2001 жылғы 2.7 бензин дейді. Басы, телефон номерлері. Арты жақтарына көрсетелі. Күміш түсті екен бұл. Күміш түсті. Есіне чалып көріңіздер. Қызыққандар болса. Жақшы екен авалдары. Мұны жанында бір Passat тұрады ғой. Седан. Таза екен мұны қараңыздар. Баларынан көрөлч. 88 жылғы состояние хорошее. Телефон номерлерін да көріп тұрасыздар. Жақшы екен состояниясы әке. Так, жүріңіздер. Оңына жерде бір Inspire тұрады. Шонда көрсетелч. Мында көрсетелч. Көрсетелч. 04 регион дейді. Қанша екен бағасы? $6500 дейді. Телефон номерлері 0700 12 77 68. Обмен интересен дейді. Автомат тұрып екен. Обмен бар дейді мынаны. İşlerine bir sıra gösterip koyalım. Hacayından çöyünde o da hazır. Oho, bu yağı. Android ha? Android içi. Ne жасай тұрған жерлері бар bunun? Жасай тұрған жерлері дәлег жоқ негізі. Бампер жана крылаларына biraz краска өрселер. Малярный işleri de dışında. Atak mine öğret. Жақшы. Fotograflar var eken ha? Fotograf бар, сиденье. No, үйде мен үйінде телевизорда ile var. Onu ola. Android mi? İşte? 2000'ge salınған. 42.000? Oho. Vaqtida qarаған ekensizlar da машинаны, ha? Хорошо. Qancha berishdi bu? 6,5 da o'tadi. Nega almashasiz? Ne mashinaga almashasiz? Almashuga endi hozir o'yi yo'q, biroq Qarab ko'rasiz. qarab ko'ramiz, kelib sunishlashda. Хорошо. Sunushlab ko'radi ekensizlar. Ulantaveraylik. Tuğanlar. Жүріңіздер. Muna жерде Mercedes'ler baştaldı ғой. Mercedes'lerді göstereylik. Так, механика дейді. 2.6 benzin $7800. Так, klassik дейді. Salonların bir sıra görüp koyalım. Mınakey, havalları. Artık havalları. Ya Mers kimdiki Mers? İstedi gibi. Kança olur o? Bası kança olur? Bab oldu o. Kança get otar? 605.000'ge. $605.000 kança olur? Dolar 85-50'den de. Kança çıktı dolar benim? Dolar 7100 mü? 7150. Berekesin versin. Maşallah buna. $7150 getirdim bunu. Так. Ешка. Bunu görölç. Так, $6300 değil.
Mına 0999 04 05 98'de 3.2 avtomat ekan. Salonlarında gösterip koyalım. Kojunun eti yaxshi salonlar ekan. Kojalardan öte yaxshi saqtalgan koja ekan. Состояниясы өте жақсы. Американец екен да оғанда да. Içi de bunday. Başqacha жыттан екен. Соны. Mercedes de бар деле. Eşitler жабыстырмалар. Так, тушындағы мынаны көрсөтөлүк. Ешке 211'de. Так, $8.000 деп 2002 жылғы телефон номерлерін көріп тұрасыздар. Бензин 3.2 автомат. Салам алейкум. Не, сатылды о? Жоқ, срочный. А, срочный ба? 7-ге бересіз. 7-ге бересіз, а? 3.2 автомат екен, а? Кетеби машина? Трассада кетеби? Не жасай тұрған жерлері бар? Жасай жер жоқ. Пневмалар жоқ мұны? Пневма жоқ, а? Простой ламар жатыр? 7'ge бересіз. Телефон номерлер көрсетіп қойдық, çalasыздар. Есі атайын шақырып тұр айтты, 7'ge берем дейді. 7.000'ge belli. Срочно дейді. Так. Туғандар. Улан тауыз. Мұна 3.2'ni көрсетөлші. Мұнеке. 3.2. Так. 6.500, 550.000 сом екен. Телефон номерлеріне мен жақындатып қойын. Telefon номерлері 3.2 автомат оригинал деп. Mercedes Benz екен. İşlerini bir gösterç. Балдар bir işlerini gösterip koyalım ha. Ya soda болады ау уже. Ya. Soda бол satıldı o. Qancha berishdi балдар? 6.200 beririz. 6.2 bermedingizler. Qancha bo'ladi endi? 6.5 turamiz, içine düşüp beramiz. Bo'ldi. 200 tushadi ekansiz maksimum ha. Ha, bo'ldi. 6.3 ga berem deb. 3.2. Mercedesler bugün hit qo'y Mercedesler. Buni mashinani ko'rsataychi, buni olib. Pajero Mini ile Pini deganmi shunday. Ha, Pining deganlar. Telefon nomerleri 6.800 dolar kan 2009 sınıfta srochno ekan buni. Shunday mashina ekan. Yaxshi, so'nin. Mashina bozor qizibyaptir. Sekin-sekin. Mashinalar sotilganlar da var. Buna Audi'ni ko'rsatolchi, sıçtirini. Sıçtirini görüngüzler, sıçtirini. Buna. Tak, $4.700 diye telefon nomerleri 2.6 ekan. Chaqiryapti meni, nereye? Ne oldu aka? Çürü berem. Ha, çürü beresiz be. Qanchaga berasiz? 4.700 deb yozibsiz. To'xtaterini ayting endi. 370 ga berem. So'mga 370 ming so'mga beradi ekan. Dollarga o'zingizlar chaqib ko'rasizlar. Tak, keyingi ratga o'tayveraylikchi. Buna yerda Mazda Primaslar tizilib qolibdir. Yaxshi mashina to'g'anda. O'ta yaxshi mashina. Semyaga, uyga, jumush haydaganga yaxshi mashina. Tak, bunaki. Обмен бар deydi. Benzin, EKB, avtomat. Levrul ekan bo'lganda da ancha. Levrul. Yani kichkina kuzovna emalari bor ekan, jumushlari bor ekan. Bunisi da avtomat ekan. Avtomat telefon nomerleri 70 78 75 deydi. 550 yurmaydi. Basını $5.500 deydi. Bunachi 3'ü Qatarından ekan 415 ming so'm mexanika. Telefon nomerleri. Bunday. Ulan tavus to'g'anlar. Buna yerda hozir o'ta toza Audi starushka chiqibdir. Sotka starushka. Qarangizlar состоянияni. Pay. Son degan. Shisha songa dong'aloq ko'rdi. Ammovatillari bor. 2.2 benzin deydi. 230 ming original жүрген ekan. Ben все детали родные deydi. Ko'ringizlar. Bunaki. Starushka ekan bo'lganda dag'ancha. Starushka. Son mashinalardan vaqtida. Hozirda bir qancha gap boshqalarga qaraganda tinchroq yuradi. Mana. To'g'anlar bizning chiqarishlarni ko'rib turibsizlar. Buyursa arlatib mashinalar ko'rsatib turamiz.